मैं बुखरुमजरी इम्पैक्ट देबगी एजेंडा मणिपुर मियन थाबरि पुरंबो आमला तराम नोसरी लोने लोने नोमाइजिन फदिगी नुमिदांग पुंगतुक ताम तमदा संदोकसरबा एजेंडा मणिपुर गी हंतकी सयोली ओइना टॉपिक असि मरोइना हंतक लाखोदबा मिखल अखोगी बाय इलेक्शन 21 नवेंबर पांगथोकदरिबा मिखल असि नोमोनोबी कन्न खोंगतनपगी सांगगलपग लोइना हजि बीजेपी अमसुंग कांग्रेस मरोइबा अखोगी पॉलिटिकल पार्टी एनिसि कैंडिडेट अनि सिंगसना वोट खोम मतमदा मरोइना मणिपुर गी इंटीग्रिटी से बीजेपी ने थुगाइबनी मणिपुर गी इंटीग्रिटी से कांग्रेस थुगाइबनी हाबगे वफम मयामना चावनो लाय अदुना सी वफम से अखोइ लाक्सगे अदु मसिगी मांगोइना अखोइना बीजेपी करम बलೈ हाबगी मतंग न सिंगबा अखोइ दुगी लाकप्री तंचा लोजगे लोने लोने नंगसिगी एजेंडा मणिपुर पेनलिस्ट ओन इलेक्शन ब्रीफ से आममुक्तदा आइगी एक्सट्रीम राइट लेवसी वेटरन पॉलिटिशियन अमसुंग मणिपुर गी ओपोजिशन गी यामना ममिंग सटलबा दुंबा लीडर अमसुंग हंतकता बीजेपी दे यौखलक्तनो बीजेपी गी स्टार कैंपेनर अमोइना सरुक अरिबा दुंबा अखोगी वेटरन पॉलिटिशियन पाबुंग जोय पाबुंग अहमद तराम ओक्सरी अमसुंग वेलकम टू एजेंडा मणिपुर अदुगा हेक मयाइदे लेसना अखोगी मणिपुर यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की प्रोफेसर कोई डॉक्टर सिंगलेन मैस्नामनी अखोगी ओजाबुसु तराम ओक्सरी एंड वेलकम टू एजेंडा मणिपुर अदुगा आइगी हेक राइट लेसना जनता दल यूनाइटेड की सेक्रेटरी जनरल नि लेन गांगते बु अहमद तराम ओक्सरी अमसुंग थागसबु फोंदोक्सरी बाउ अहमद खंगजरिंग से अंतक्सी अखोगी मरोइना अखोगी इंडिया दा मोदी की सुनामी है भारत पुंबद याना पाक चाउना संदोखरब मतुंगदा अखोगी लैंडस्लाइड मेजोरिटी का फंगदना पार्लियामेंट का अखोगी करीमता अपन एड पे यावदना माई पाकना संगसनखरब मतुंग से दिल्ली असेंबली इलेक्शन दा अखोगी आम आदमी पार्टी की मतुंग माइथिखरब मतुंग यामना मरोइबा क्रूशियल स्टेट मोइबा बिहार दा अखोगी ngasi मिखल लाउथोकी मतमदा जनता दल यूनाइटेड अदगी राष्ट्रीय जनता दल अमसुंग कांग्रेस सामगा हुमद्रामपन फंगे एनडीए की ग्रुप न 58 फंगे अदुगा अदर्स न 6 फंगे अदुना मसी याम असब द बैटल ऑफ बिहार से तसिंगनमक अखोगी जनता परिवार नत्रगा ग्रांड एलायंस नत्रगा महागठबंधन फंबंग खबरे हिरम सिगी लाइव फिल्मसना तसिंग बीजेपी की मराई जाइतबा होरेन लौब याब्रा करिगुंबा पॉलिटिकल पार्टी अमना एकोगी चावखरबा भारत कुंबदा कांग्रेस ना शासन पाइनिंग दा हाइजे और अते अते समता और कनो जनता पार्टी ना शासन पाइनिंग दा हाइजे चावखरबा लेबाक सिदैदा एकोगी हेक इलेक्शन तौरिंगे मदु लोइनमक यानी हाइबदि लेते पार्टी दुगी प्रिंसिपल आइडियोलॉजी मागी मयाम अदु इम्प्लीमेंट तौबा याबा मिदा अदगी मदुगी ऑर्गेनाइजेशन लेरिबा मी हाइब तारे मदु बिहार इन केस ऑफ दिल्ली और इन केस ऑफ बिहार इन केस ऑफ मणिपुर अखोई मणिपुर दसुंगाई अफाफा दोल सोलगान याम लौरम दोल मयाम मुरखिजिनी याम सोलगान चांग चांग लौरम नेता मयाम पोके दोल मयाम मुरखिजिनी करिगिनो मदलेबा मिदा सिंगदो मदुना माई वाकल इम्प्लीमेंट तौगम दो बिहार दा दिल्ली की इलेक्शन दा अखोई बीजेपी माइथी की मरी मरु मरमदी दिल्ली दा लेरिबा बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन दो हाइरिबा चप चाब बीजेपी वाकल लोन मियेंग पांडम दु निंथिना इम्प्लीमेंट तौबे ngамदबा अदुगा मदु इम्प्लीमेंट तौना बहोना काना मदु पक्षदबा सिजिम रीजन कया ओइरंगने लवे अटोपा मना तोहान तो आमरा आइंति दोल मयाम पुंजलगा बीजेपी माइथी पिन बे इवन कांग्रेस वाउ यारे में आम आदमी पिसली में अते पार्टी में आम की पिसलगा तौगी बथाबने अदुना करिंबा कांदसु अखोगी हुजिकी बिहार की सी वेव नत्रगा करिंबा पार्टी अमगी वय पैसी पार्टी में अफबा मागी लाइबा कनोदुनी इहोदुनी मदुगी इहोदु फना फदनसु फना फबा सोलगान वरसु लाउदुरिबा मिदा थोरैबा मी तौरिबा मयाम दो एबे अदो अखोई नरेंद्र मोदी की वेव हाइदना नयाम जारिबा बीजेपी वेव हाइ कांदा करी हियांगलमदा कागिदेदना हियांगलमदा कागिदेदना अखोगी नरेंद्र मोदी की वेब हेता हनग्रे ना हाइबदी मदु अरानबो होगनी नतगा बीजेपी वेब हेता हनग्रे मरमदी आइसोलेटेड केस होगनी हबा नो आइसोलेटेड केस नती नो अखोई इलेक्शन दा करिगुंबा कैंडिडेट अमा अकनबा कैंडिडेट अमा हाइरगदी आई करिम कान सम टाइम इज वाट डिस्कस इन द दिस चैनल and I तारे अदाइदा आइना सप्लीमेंट तौन गरले अफबा कैंडिडेट हाइबसे इट डिपेंड ऑन
five main factors. Number one, Nufano labor location. Number two, the candidate to give popularity, family gi, party gi, adagi apamba, adagi party gi apamba, miyam na pamba, party wa tapa, adagi Nufano gi, at least he must have the proper finance to estimate all these factors. And high mayam zemasi, lady Nufano gi, Narendra Modi gi me or Narendra Modi gi mabai or so, adagi Indira Gandhi gi mabai or so, me the mafata the high factor mangazi marina depend upon if a factor mangazina stimulate over the my percentage adu aduna di sayagi high divine side by Biada labor BJP organizing gi kambudu da kara madumai yang kana madai de yang kana hiding there aduga Delhi ki chungai si ki chungai pong matang selection si Delhi da exam yam na choba Aam Aadmi party ka yam kan mukna khitani yam kan silence on ki da Aam Aadmi ni ka garne madu da husi pawna thambir ba magi followers or singu ta sina ma ningza kan tro ko sumana matik sa dra ga magi ideology wakhalo na tanga ma activities su sab sana putok pangam dra ideology integrity everything mayam habdo Manipur in case of Manipur or whatever it may be in case of Assam whatever wave it may be the wave Narendra Modi or whatever wave Adubu hariba wave to madu lowba hariba wave to wokpa hariba wave to sinaba hariba wave to aduna kogi madu lowba yaba mi leitragadi wave to kanaro isine lowba yaba mi du leitrabandina no there must be proper kogi madu something like that aduna madu kogi aina sa haidigen adaga amana karim kanda kanawum par Congress party na paling da karim kanda Nagaland or Shillong the regional party and Congress party at the Tauri highway arrow Madu high with the Engon the object in case of the Bihar and I the Bihar case the idea BJP Namway idea at my hand ado senten leaders na masiga idea se khangudre abi wofni adu len ngasi di tasena Manipur State Unit Janata Dol United na harau bu phungdo kore mahakat bandhan akoi Grand Alliance na mai pakre akoi gi BJP amasung LGP ga to pakharga puliba kanostagi yana sauna mai paktna mai pakpa wom phungtokre ngasi state president phungdo khibi matungna BJP is on the wen BJP gi marai chai tharakpa hore tu ba hore haibna singba ma phungdoi ado kari marum gi mal hantaki matang BJP na Bihar sauna mai thibi marum se NDA sina okay Sergeant, there is two aspects. Time and tide comes in a very different manners, different position that lak sa bahaitar. Ado handak ke Bihar ke outcome ado ke thumping majority oiba ado landslide victory oiba se ngasai ke leiriba trend ama hanagi sarkar duna kadai phau the public ka intimate ama leira development plan da pura abrahai report the proof tora ga hojik the third time the Hairiba ekhoi the Grand Alliance ke pun madugumba group sina ngase yam sathina hen mai pa aga ngase public mandate ama amuka trust amadu leibani na amuka Bihar gi leiriba populace dona Hairiba JDU amadi RJD do Congress ke alliance do da moina thazaba mathammani ado sida ekhoina landslide victory leiba ase I think there are different aspects why this Grand Alliance have won in a landslide way. Ado nakanamada ngasai gi Modi wave have say chumi Modi as a person he is a charismatic leader. He has got a very set of different type of typical my style ma lai jai have to Modi se. Ekhoi so as a individual ma oina party thamdo aga ekhoi dum admire to have but literally in the long run Modi wave to how far he can swing that his wave and try to be more of a state amadaman penetrate to ngamgadra haibase it is doubtful. The reason is why I'll tell you handaki election particularly Bihar ki election as a let's say ekhoi Grand Alliance na hina phangbagi main factor di kadai dano haraga it is a caste factor malai caste singsin ayam vote to bire adagi more importantly we should not forget women had played a very vital role handaki election the nupi gi thodang yam chauna leikhiaba this is one of the area where
the Grand Alliance got success. And again, Dalit haibama, ado Muslim haibama sisu amuka moisin adu haida amuka concentrate toraga low in the pot to moidagi pangmo yaba pot ma lakpadagi success mo oibani. And nakan madang sai haibone karigino BJP na failure oirak pa haibase. BJP has to retrospect again, rethink it and work it out. Parasu patrasu BJP haibase national party, the one of the prominent party ma oibaneba. Unlike RJD or unlike JDU party. Ado masai moigi leiriba Narendra Modi na campaign star campaigner mo oina oiraga mana hariba across length and breadth campaign torubado ngasidi BJP has to have a referendum on this. Why? Because after all, Prime Minister, Honorable Prime Minister of India mana party ki damakta yam heart and soul push tauraga hanagi magic sing dudi yagadra haibagi adugi trend du mana apply tawki baneba ado Delhi gumba adagi Bihar gumba da hen magi charisma oiba potse hen down oiraga sokchilak pa haibase. I think hanaki election da we have to underline a few points. Victory of JDU Alliance Party was just because BJP undercurrent ki problem ma lehaba. Number one. Number two, they suffered badly because of perception problem. Perception problem lebadagi they have badly faced under ki election da moi mai thikre. Aduga moi ayam caste politics toraga polarized to have voters things. Otherwise the moi nadugi mantra do seasinaru bakanda ngasai negative oina laaga ngasai Grand Alliance gar bandar ki damakta hena positive oina vote to swing to ki baneba. Aduna hairiba moi voters in the polarized tora abanina adu moi hanagi leiriba every footholds leiriba party gi leiriba vote percentage of the link the bida leibane adu ngasai moi polarized tora cast vote chalakpanina it re-swing it back to the Grand Alliance. And then kangadoba mana BJP has a very arrogant attitude. This is one of the main factors that they have lost this Bihar election. Aduga across other issues the high Saharadi my election matam sida issue tuan ba BJP na pusilak pase moi ki damakta yamna sokchin mahai tare. For example, cow slaughter. Chaba politics mas moi tawriya ba. Chaba hai basidi everyone is freedom to eat what you want. Everyone is freedom to do what they like. Ado BJP na chang sillaga moi gi leiriba religion matter ma pusillaga ado nakan mada food politics ma purakpadu da san hat pa yaro hai badudi community khara gi damakti di yamna sokpa dugumba moi gi kare hasra issue ma thokrakpane ba. This is also one of the factor that sanchaba yaro sanchara gadi nang Pakistan chalo hai baguma. Pakistan factor cow factors is one of the factors that BJP has failed. Aduga lastly Bihar ki context hai Narendra Modi amasung magi party leiriba tall leaders singna DNA factor hai bamanda su kanna charging ma toru buda DNA factor du na su hena muka other side of the kenosida maktadi hena phaba pot um na chathokhi ba asa asium pot sing sida lakpa kan sida praja sing na hairiba issue sing du da yengakpa kanadi the trust do wala abnena samna haibada national context adi BJP na mamangi MP election that they have promised a lot, promising a way that ekoi sarkar paira agadi ekoi asisi pirakani haibagi moigi a list of agenda thameba some haibada foreign the leiriba stash money do ekoi black money do pusilakani hai ngasi phau how far they have achieved on that. Aduga mixing thambi akogi arrogantness adagi caste politics aduga akogi mogogi wakhalon adagi food politics amasung mayamam khakki wakhalon adagi mukhoina thangba steps du egoistic problem hai na sai mon egoistic problem am sulere adu matang laksang se khoi Dr. Singlen Muslim da laksang si yes those in port at the center the level khudi makse Congress ogara BJP ogara akogi third front ogara akogi yamna lingai matamda akoi atopa opposition party sing snam khoi bu sai bungang bu yengsan bai se mathau hauna sani adun atopa state amada hekla pakanda magi downfall referendum ne hekta akogi haibgi wafum se dum satnari adu matang laksang si masi both BJP amsung Congress ani makta thoki bangatne center da pan bakanda adu hataki matang sina tasino referendum den lobo yabra natraga aikogi masi politics ke ups and downs kudung leifum thoputugi part and parcel in lobi
सजन अप एंड डाउन से दुम थोए डाउन याम चखरगदी दुम डाउन ओरनी दन अदुसु सेक्शन ngai ne ada yam tien gram matam sida yam thuna down sa leidu kari ginu haidu review to bam chage right maram di koi gi pot khudi masi mana chali be lamben masa se masa crisis reason no reba adu di phana baba slogan jaw ju matan tu ne phana baba gari or su masa du yar hoidu pot ma yaur gadi matan tu ne madu gi warning si koi gi ptv pombana even United States of America the piri ne ben dia si ya ko sai si madi adam di ko tawna da bani ko hai bese masi piri do madu gi do koi review to bam sange da ani su badana koi gi masai tamazo ni hai bi ki ba ma ego gi problem se samna da koi gi BJP ga adu Modi ga koi ni yam tari si di Modi gi web ne darkar le ni BJP gi web ne aduna hen both to ko di Modi wona la oi BJP wona la ka ne ba adu to ana ani si divorce to ba do na bram di Modi si na mathan yang chen kra hero honda do na chen kra adu party du na koi hero cycle da tanara ga di yo wang maroi du na ko adu su problem ma ne adiga mana ngasa hai bi ba koi gi amazon hai do se cooperative federalism masi je koi gi phajaba slogan ma ne bram di koi maroi na se federal gi structure hadi india se federalism gi wasi hojikti autonomy gi kari gi yam kanna masi assertion to ko matam ma ne aduna sigi assertion to ko matam sai da masi yang section lo gadam madam di ko gi india si community myam leba religion myam leba dharma myam leba si myam si leba jaga ni na aina slogan masi na botam da masi na isi mi si carry to bang ngadra natrugan on tane ni un halak katra kai si yam lu ba mane ada masi maru na ko awang nu pukta su akoi hekta masi delhi da akoi nong targa akoi awang nu pukta satin tu pena hoji dikar kanjal e masi maram le pure ada hoji tiam kanjal e delhi gi web si kenum la ga di akoi misi da thomjal lage kai si se ko zik len si ngang na handi ko gi office mi tak ta ngone ba adu ngasi pauchi le kar matung di heng dei de ko section biro man so no to thumjal lak pa ya ba man di manipur gi di zata amni modi har ga modi se thumjal ne adu yad har ke to thor ko to ne adu mu len gi sam har ga na heng je di niti ne ko gi nitish kumar lalu hoina amai ta passion gi dori ne man di ko manipur gumba skumba ko web ta chakpa india is de ko gi political consciousness yam nem bani na ngasai madun sale adu amana deficit yam section ga da mana koi national ki forces sing national di ko gi ruling party kar achong party sing se national ki forces sing se national party sing se masin parama tam gadam ne mari di ken haida koi regional forces sing ja gi lai a paradoxical scenario ne man this up the party is regional force ne even koi some the party adigo masi jo koi local ki factor yam ne localism gi issue jang wang ne bihar da man bihar si localism gi wang bihar da sok pa ya ponte tawri du handak ta bol da tawri si ne makoi su localism gi adugo magi regional aspiration jang wang ne adu ngasi di south khang de mainland khang de regional forces ha gele ba mane manipur da na ona tane na koi nation forces cycle ga regional forces ne legi chat pe wa ne localism akoi gi masi se slogan da budi le politics di masi zero sali se tasing badi masi federalism gi aduga koi autonomy gi aduga regional forces tasing badi politics ma mi ta bam thop ne masi ju paradox ma kalam ne ade amana aina hingina akoi gi se BJP gi tien har matam si manuk se da maming di cooperative federalism haire aduga kanam da tan state sarkar sing amata tanaram da haidi magi stakeholder me amja amata tanadana akoi planning commission guthale planning commission is 65 years hinga la ine masi constitution du yauri bani mayam si yauri bani adu planning commission si ira leta nong khatang da kogi mi mane ta lautho solution ba adi madu niti ayog semen karma makal gi ayo aju su khangdi aju mapande wai ni ko mi si ju mapande wai ni kogi masi expert se panagra si mapande gi ne mapande thabak to bane aduga masti da kogi hanagi national development council hai state mayam ji gi magi aspiration local gi dar ka lai jaba mayam gi ta ka lai jaba madu mayam gi wa ngangham oi jaba modi gi protest mo oi ba ning tam na haibam oi ba adugi mari du thadat kre in the name of cooperative federalism aduna masiju akoi federalism gi federal structure gi against the mane adigi amana akoi gi se scheme kya hameta pauta dan muthalakpa adigi se special category states me hama muthalakpa scheme ma yam sigi issue sia adigi governor ge jeta sindori mo modu sindokpa se samna koi democratic country amani na akoi masing magi regional aspiration local aspiration mayam ji tu ne chapang magadi adai didu oragadi hena fagadam ne yes corporate ki sector sing aduga se imphal har ga su marwari businessmen sing di yamna good news ne khalam ba yaba adu makoi khatan di bot yaroi bot hada duri si marwari business community do makoi na khogi lepaga moisu lepa yaudoi ni samane boti mana paisa fanam pajar su akhogi namthigra ba akhogi ima street vendor do maka lepina doi ne heng bot matam dadi ado manam namthibu di mana namthiba mayam duna akoi lepsan matam da akhogi sutai toraga ko lilaga akhogi businessman duna maning de lepadi kai jab ne aya matam moi thabu thada ponte
अदो मखोइना खलेबा मखोइना रिलाय तोरगा नोंमा इंडिया से चाफलकनी नत्रा कोई मोइदे भोट फगनी काइसे सी असिजो कोई के करे हाइनी तफम थोक्तबा मंगमने अदो रियलिस्टिक ओइदबा पोट मैम लेब अनाइना कोई सजन द थमनिंगिदी मैसे कोई बीजेपी ना लान तो लिस्ट नमदी पार्टी मनुंगी ओनसु मागी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म हाइतारे मनुंगी ओब इंटरनल डेमोक्रेसी से मसी फगलन बसंगी अदु एज वेल एज अकोगी मांगना लावरिबा स्लोगन सिगा तसेंगना रियलिटी ग्राउंड द थोइबे सिगा मसी यंग बसंगी अदि अमना ngasa हाबिदो सनगुंबसे मसी पॉलिटिक्स दे होसलुबा हाइदि संजाबा यानी यारोय पोस्टर के से चांग थेलुरेबा मोइना मै सन के से कोंदना पीमगा कापनदना मै सन हापी गनु हाइबगी सुमाइना कोई अदि कोता की मतंग कोता सि मुतलनि का हाइजलुबा अदा ngसागी बि अदुनने अखोगी मोदी ने हेग हाइदो वासे कन्न कन्न ngangbiganu कन्न ngangbiganu ना मागी पार्टी मेन सिंग द ग्रास रूट की लेवल सिंग द बान कन्न हाइरिसे मदाइ दिदो कोई मोदी दि खर खंग बजाने अदु मोइना ngangjलक बसि जोमन अदुबक हाय हाइदनसु बिहार दसु हंदकसु दुम तवै मोदी मसामकसु अखोगी बिहार से जंगल राज ओइरे अदिगे अखोई मसी दुम थोए काना अदा अरे अरे अखोगी लैनबा मणिपुर दौरिसे हाइदे अखोगी पैसा तोनबगी अखोगी मरुकी पैसा तोनबगी सम थादोगा फुनबा चैनबा ngangnबा दुमाइना अखोई nganna कल्प होगलेस बेसिक इशू दुदी कंद्रब बेसिक इशू दुदी तौद्रब अदुना मसी अखोइना उगदबदी नीति अमसुंग से नीति दि अखोगी बिहार की दिस कुमार अमसुंग लालू से मखोई लोकल की लीडर अकनबा मने मसी कोई नेशनल की लीडर मोदी कोई गुजराती उरम याय मोदी से कुइद्रीदन को नेशनल लीडर और कुइद्रीब अदुना मसी मनुंगी मपान की पोट अमसु लेब अदुना मपान की अमने त हिंदी ने त ngang कोई मणिपुर लागा हिंदी ने त ngang ने कलो अदु हेत सर लोकल की लीडर कोई लीडर लेजरी से मसीना मधु इन्फ्लुएंस होबंग अम कांदु दने बा कोई रीजनल की थिंकिंग लेबा लोकल की एस्पिरेशन लेबा जगह ददी मधु ने संग दोइने अदु आइदु दने कोई शत्रुघ्न सिंहाना कोई डेमोक्रेसी की माय पापनी अदु मसे कोई मपानगा मनुंगगी अनिगी कंटेस्ट की लांस दैदा मनुंग नंगबगी पोतो अदुनि हाइदना मोय मसेंगी मरदा हाइनर आइसी बीजेपी की मनुंगदा मसी कइगिनो हाइबा मतमदा नेशनल लीडर ना कोई मथतगी हेता सुपर इंपोज होगा हेता सत्य लोकल की लीडर सिंग संग प्रसंगे बीजेपी की सिंग को जाना माइक सिंग थंबी हाबदी यामना वखलोन आइडिया दो फजरग सु सेंट्रल लीडरशिप ना अदु लोकल की एडजस्टमेंट लोकल एस्पिरेशन खंबा अदुगा मफम सिंग अदु दता सेक नमो लीडर ओइना रिप्रेजेंट तो बंगम मियाम की थाजबा थंबा अमु थबक ओइना उथोप बंगम सिंग दु याम दरका लोइना अखोगी शासन फना पारग सु मखोगी मिस्टेक से अहान बा अमनि लेरगदी मदु रेक्टिफाई तो बि मतम दो सबसाना थेंना हुद्रगदी अखोगी असोय मियामना पुंजलगदी सोइदना दुम लेखिना हागे पंगम मोय वफम मेक सिंग थंबी मतंग सोदे ब्रेक मनो जुगे ब्रेक के मतंग तो कोइ तुना जरके इंपैक्ट टीवी की एजेंडा मणिपुर मीटिंग तादन रिव्यू ब्रेक की मतुंग द एजेंडा मणिपुर मियंग ताबिब सिंबु तरामदम का हना उक्सरी अदुगा यामना अखोगी नुवाइजौना हंतकी बाय इलेक्शन की कैंपेन से याम कन्न हॉट ओइना कंखलपसिगा लोइना लोइना यामना चावना लाइबा अखोगी एजेंडा अमा ओइना याम मरुइना पुथोकनि वफम से मणिपुर की इंटीग्रिटी से कना थुगा हाइबे वफम से यामना तोइना लाई कांग्रेस ना हाय मणिपुर की इंटीग्रिटी से तोइना थुगाइब से बीजेपी ने सरकार पाइर कांदा हेता थुगाइबी वफम मलाई है जून 2001 की वफम पुखली बैंकॉक डिक्लेरेशन की वफम मणिपुर मैसा के वफम पुथोरी अनि सुम मतमदा हंदकसु अखोगी नागा पीस एकॉर्ड की फ्रेमवर्क मुख पुथोरी मसिगी अखोगी कंटेंट से हायो यादे बीजेपी मणिपुर प्रदेश नत्रग बीजे सेंट्रल लीडरशिप न फोंदोकदब सिंग सिबो फोंदो उ यादे हाबे वफम मले नाकल मरोमदना मु बीजेपी ना तसिंगमक नागा इंटीग्रेशन द सोई तौगिबा हौजी यामना कन्न वांगांगिबा स्टार कैंपेनर अमोइबा अखोगी गाय खंगम सिसु मासु सिग्नेटरी अमनि हाइबो फुम लाई अदुबु ngasi पाउसेदा नत्रगा ngasi अखोगी इलेक्शन कैंपेन सिंग फोंदो खिबि मतुंग नदी मजी सही तरह की ममांगदा मधु मीडिया द सिंदोखरे मासे अंडर प्रेशर अंडर ड्यूरेस दिल्ली द एनएसएन आई एम ना फोर्स तौरगा नोमैना नमग तौखिबने हाइबो फुम लाई पाउंस द पाउन याम तोइना एक्यूज तौ फुम ने हतक मान सेंगोरिबा क्लैरिफिकेशन की मतंग द करे हाइबिनिंग तसिंग नमक्ति आइदि अखोगी इंटीग्रिटी की वाफम से मसीदी सुमाइना प्लेटफॉर्म द पोरकंदे अदुगा नैजु नैना निंगदे अदुगा मणिपुर की इंटीग्रिटी की वाफम से याना ना राइंग टू ओला वेना वांगा ngambसिदी आई अहान बने न खले आई मदाय आई मतम द मणिपुर की मैप काजी तौरना 1974 की अगस्त की तांग मरीदा मतलब मधु की यूनाइटेड काउंसिल हाइदना कनो नागा इंटीग्रेशन यूनाइटेड नागा इंटीग्रेशन काउ यूएनआईसी हाइदुगा मतलब मधु की कांग्रेस की हाई कमान की मोर छिलगा सिल्वर याजी है वा नॉर्थ ईस्टर्न जनरल सेक्रेटरी दुगा मतलब मधु कांग्रेस की प्रेसिडेंट हवाई बंदी रमनी का मोई तब ना कि वो एग्रीमेंट दुदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Naga integration is not, the Congress party does not oppose Naga integration movement. Naga integration movement is not anti-national, anti-party, unconstitutional, and anti-state. And subscribe resolution below. Sigumba akoigi wafam si leiragasu laibak thibadi akoida social organization haigadra natraga social activist ki ka henba lebang sibe hemen gi na wangang kamjau bun basina sing basina karim kanda kanglu amu gi marakta akoigi thongna ba dugumba wafam kaya leibadi gi masina situation ji hena deteriorate tawi aduga Gaikangam Hariba, Hudiki Hariba Dudi Mana Sendoki would do the amping the Sendom Jay, Aduga, Man of Fong would do Madame Dugi, which Sunday can not do the song of Fong. And the Sendo Paduna, I went coaching to later. I did am song a Torga Sendo in and Sam, then Torga Sendo Pado. I don't know. We Miam Pazada, Cashu, and I told her Mamuna. Manipur to Gaina but Kalam Ganiga and the Suokoi, Highway at the Adubu, Tobody fake to Highway. Manato, we have a fake to Neta, make a month of a fake to the Adam lady ever stay down. She never said, I do, Shingo Polica, my country. Took the song as Shingo chanting. I don't know. I could get Manipurgi, I could title integrity of Afamdi, Yam Sangre, I died. I'm saying, Dil Tawre, Hiram Jisu, I can't go putting on there. I have got a lot of data, documents. Like, I do. Akoi, Adai, Congress to guide or Bizipina to guide or Hedna, Akoi Maran Shiva, Natraga, Adai, election gi, can Adai the town about 80 pound the money. The same Timasida is whoever palm day. Aduga. Aina Manipur ki integrity ngak pa have say yes baro sarkar ki meyang yu sangi aduga usi lari ba Naga peace accord sina Naga peace accord ki framework this framework is very clear to me madudi get a Nagaland this question of the kari akogi kari keno akogi maning dam laibak sovereignty ki rule out. No, there is no such question of the sovereignty. Adagi Greater Nagaland, guys. There is no such question of the Greater Nagaland. Like the Leroy. Madai the Kishu Leroy. Madu frame wang the Manunda, Labisi Yarway, Marandi Manipurisi Akwe Kange, Mani Barotam Marastawi, with our identity, history, title, territory, all these things. When about the Marastawi Manipur, Barotki, the Yaroga, Barotki, as over Tiamiki Kanavadu, Madugine, Manipur to Gaina Nati. As a Pongasagi, a deputy citizen, Haikibita, Moinhambo, the content of the peace accords, BJP Manipur, Padestan, Bonimasi Pokum, PBD Madumuta, no, SARS, Toroga, Oina, no. It is quite clear that it is a framework. The details are not working. I am quite clear that there is no such issue of the Greater Nagaland. I assure. Pongsu of the key, Hantaki Matansiam, Kanadi Puntok in the head, Adu, Yam Toina Pando from Kanga, Hantaki elections that Kogi political campaigns, more in poverty, unemployment, Adagi Kogi insurgency, Adagi Kogi Topang the big problem, Kogi Sumagi Mayam sings some the focus to the set level from like Masiki says, someone like Sky, Satisi, why in a one of No. I am saying, I ado akogi place na coverage akogi tawbugumba akoi ju luriye akogi karigumba election campaign gi ha taw ka hida akogi nekta hogolak pa leidai do neta sagal pa mayam ni yam ngang ning they wanted to come up on the stage and platform what I mean ada ilang na tawi aduga ai high grade ai anirak shoba wangang gre ado ngasi adai da actang what I would like to focus in this particular by-election, I told yesterday on the platform, Yanam the insurgent problem.
ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ territorial integrity aduga territorial integrity haida territorial integrity da koi thagjannabadu nati akoi blame tawnaribudu adaida sengdoknaraga adaida ai yam kana makha tahaningde ahum subada corruption mari subada akoi gi identity crisis adugi manga subada development and economy taruk subada government and the governance tarek subada khara pik na misuse and abuse of drug in Manipur ai issue tarek che swai dai highlight tawni hai adubo mana platform ai da koi da fangi matam hidi 25 minutes 25 minutes 45 minutes adubo ai di karim kan sometimes punga maga lo phi adu party ama haidi whatever party it may be in the Congress, it may be in the MPP. Sometimes it may be happen in the assembly, for all the assembly. I know opposition leader ne pa anga mayam na ma ai popularity tale hiding them. I have got a limitation. Aduna ai the issue ai have issue singa I will discuss this, I will focus on this issue, and sometimes I try to focus it. And adu garta ngangi ha ga it will be wrong. I say I intervention of the bizage. The Tamazoki di Mamang Sungang is mem the integrity tamu samus higher. Hanadi Hon champion Ziatum or Laki bring a sea Manipuda Nasimoki Toiba, Shumam, Mamang to talk about Yamatam to the sound intervento give Amadi Tamazoki Maming a Sibo, Icon Money Lane in Sigi. It has the Aduga election the Maryland and Pomatam the Maru ever message the cry they look at the Gabu party to give Magi policy to the logo of them. Hadi magi policy dun insurgent kari hari ke adu maduma party dun party dun integrity matang da territorial integrity matang da karam stand lori ke do adu ai di oni yang kadam ne ba adu ai du di party ki hena maru ne thabak to be concern ojari ba kambu duna mai party ki phir tu ngang je kadam ne ba tamozo is di hana dagi sagi opinion da sigi dam te lepa lakrab ne waklon jam phaj waklon ne adu ai am ta hayo ge anna ai na ngasi lai se ai di party representative na te ko sometimes I was invited to this discussion and I like party ki I am no authority, I am nobody there. Ado I like the Manipur ki ra inti tauba mi amoina la aimne, and this is my opinion as a political worker. Gamek sinabi. Ado then ski matang sa ilak saning si ko paunu yam phajin thambik asigi development ko politics ko corruption ko integrity ko simbo mayam singda tangai phadana rajniti to se praja mayam ki khalaga simborom da focus to ko ne kholon do mayek sing thambi ado laksani ofum da hantaki board si by election ki board ko khom especially deputy chief minister na khomu matam da akoi gi chief minister na khomu matam da akoi gi thongju se kari gumba akoi gi hanagi MLA se khalama ba or Congress ki MLA khalama ba thangmibon constituency da makoi si akoi gi nahana mo si minister oirambo yaba po ni aduga akoi gi opposition gi MLA khalak da do no hui asi ba khanbung mana bani kai gumba sahi amaga makhai lem hor bising da sahi ahum gi thabok sing do suksoi chodna hena tawbani kai bi khukhom se masi kai no politics se ta sinama kan da power se pai da ya de bi khukhom gi film do lab well surgeon campaign momentum chapasida every party be it BJP or be it Congress will tantrum and keep shouting and keep saying big things luri badi hayeng kara akanda whether BJP or whether the Congress karak pakanda actual ground na deliver to guda habudu neba this is essential question that elected oiraka do baduna kadai phawda man short period of term da minister oira aga adu phawda deliver to ba yagan have say it's just a lip service that note I'll keep that part masai ekhoi uncle or join habudu I'll just rebut ado as a tall leader I personally with due respect I have a high honored and respect on him masi every political campaign da by election se da aina ingak ngakpa ma phauza ba ingonda moi gi election campaign se da amaduna am individual attack se number 1 individual attack se leba number 2 da ngasai gi hanagi magi character ga magi political history se ma launa ba uncle haibu gum da na if this election has to go there should be some agenda some na haibada uncle na development plan gumba or identity crisis good governance
insurgency problem issue sing se puthoga ekhoi government pahan ba ekhoi car hallo asima ekhoi deliver to ni have a pot to the chatre ba amaga hai thi naraga amaga hunna ba pot yes aduna aina haining bodi hairi ba pot ase ngasi aina hangning bodi for example ngasi ekhoi gi honorable union minister Nirmala Sitharaman lai मान लाका दो बदे डेवलपमेंट ऐसे कोई पी के दो बने डेवलपमेंट का कोई MLA से थागल लो दो सेंटर दे कोई न पांग मखै पांगे हाई दे बा हुजी ले रही बा सरकार की मिस डिड मखै फाइनेंशियल केनो लेबा मखै से कोई दिगआउट दोगनी अदो कोई CBI थाजिंगिने that should not be an attitude for a campaign केनो द सीजन के दो केनो प्लेटफॉर्म नते हाइबो अदुमा को मसी हाना दे हाइगद पोता मरम दिंग सी बाव सेंटर ना खोगी मणिपुर सरकार की मिनिस्टर खंदे MLA ओगी खंदे अरान हुई तो मतम द खोगी डिपार्टमेंट के फंड यामना मिसयूज हो मतम द ngasi bo action lo boy ofum se ta de masin su khoi rajniti si amna thibgi maram mo oiram gani hasi ya Sergeant, I'll put it very clear and crystal. Corruption is everywhere. Predominantly you cannot abstain from there. Hoy corruption dudegi anu government laga hen phaba hen less corrupted oigi haredi ya totally corruption se khoi rooted out ogni habadi I don't think lai laga su ado sub sing bang amoroi as it is dum legani the point is high riba issue sing asidane beat anybody for that matter lakpa issue sida state ki issue state ki subject yamna policy matter hum sida campaign keno sida sizinaraga manifesto da thokado pot ne ba ngasi probably ain udaba gira de khangdre ai congress ki manifesto su ude aduga BJP ki manifesto su budi ai ude but leiram su yai leiraga na karino hai su khoi khangde adu hidden agenda kharade adum leigani haidok taba adu bo moi gi campaign keno sida di sizinaba language za sizinaba se I think matured politician na di amaga do hai thi bai matam nate ai na elected oiba kanda aina kari togdra aduga sarkar ga kari togdra haiba potu da illamagadi that should have been a real show of the keno oiga dobane ba hojikti amaga langnare amaga hai thinare aduga ngasai haibugumna center da BJP lagba kanda integrity issue se BJP na ne hai congress amuka BJP kangbu na noi congress party na tobane hai asiwadadi I think they should not throw the ball to each other okay. If it is accept over the word accept over ba mimang accept over ba matam da 2001 gi Bangkok agreement gi matung in crisis laga Manipur da adumuk turmoil down lakhre ba dengi point gyang ta jira khoi gi last ki matam se kitang ham jana khoi ja singin gi akhoi mot masam tang sum khangjin ning bhai tare moroina akhoi ja hauji ki moroina style of campaigning mas ngang na ri ba sak na ri ba hun na ri ba law na ri myam sing ta sing na akhoi vote तोरम दाइदंग आक्ता आयाम हेता प्रजा की खनब साबा डेवलपमेंट ओरिएंटेड ओइब मान बगसे पुथोरी मसिगी ब्रांड पॉलिटिक्स सी अखोइना मणिपुर प्रजा सिंगसिना पंगवन बगिरा या बगिरा सिगी गुंबा पॉलिटिक्स से स्टिल डोमिनेट तोरम चलिस उजके कोई साजन हारिबा बहुत मयाददी प्रजा की ओइना ngangi हारिसे आई प्रजा की ओइना ngangbदी आई तादी हंदे कैंपेन सिदा अदुने को हारिसे साजन इसाना जो हागिदन अनएम्प्लॉयमेंट इशू होइद्रे पॉवर्टी इशू होइद्रे अदु मसे लाउना लेरेन प्रजा की ओइबे इशू दु पुखल लगते अदुना आइना थमजनिंगी दी अखोगी बस इशू बेस होगेदम मागी पार्टी की पोजीशन मतलब सेंग मियाम द खंगदम कांग्रेस की पोजीशन सेंटर दरे मोदी नेशनल पार्टी नेशनल की पोजीशन दु खंगदम मन दिसदा अमा हाबिगा आदा अमा हाबिगा मानदब यादे मोदी नेशनल पार्टी कैरेक्टर दो मतलब चपचाना अखोई चेनगदम सिमा अदु अनी सुबदा मखागी लेवल ददी माइक्रोफोन द मसी मीडिया द न्यूज इन अमरोम द ओरगसु मखागी सिदा हौदी याम तारिबा ओ मजे हाइनम लैनम की पाउसी नतब मखा सिदना कोई फागी होना चमेले मनम देखि सुम मनम जिनो ओइना तोरक्तना बोसी तोइ तोरदे कोई थकपसे कोई लेपोइ तोरी का हाइबगुम्बा सिगी थकपगा चाबगी कोई ngसागी अदुदा चाल हेवरे अदुदा थौरे अदुदा मसुमाइ तौदना कोई मखासिदा मी सेमे मोसिदा इलेक्शन ने मरमोइदा मी माहन बगी पोसे मसाइसदा कोई चेक तौबा म चंगेबा मरदि मखाददि मसी इशू ओइबा ngamदेबा कोई मथक मखागा कैंडिडेट अदु इरोलेबदि इलेक्शन याम कंसलगदि इरोलेबदि मसिदा कोई कैंडिडेट सु माइथि दारगदि तामजि मक्तदा अनिरा माइथि दोइनी अदु कई माइ पागना अनिरा माइ पाक्तोइनेबा अदुगा मतम याम लेमद्रेबा अदुना इरोलेबदि अखोगी कैंडिडेट की इमुंग दो मदु BPL कैटेगरी दे लेहुदना पैसा थौबा लाखबा मतदा मदुगी पानबदा अवाबो होइनेबा अदुना बोस याम एक्सपेंसिव ओइदबा अखोई बोट ONC अदुगा ngसागी एजेंडा जिंदुदि नंगसु नंगरोइ खले इन खंबदा मागी इलेक्शन कोलो कद अखोई सु लेरे अदुगा मागी मतम जे याम नक्सले अदुना को अदुना इशू जो हाइना बया बदो हजिदि थिंग ngमरोइ अदुना हजिदि अखोनि थिंगदबसे एक्सपेंसिव ओइबा इलेक्शन मदु एंगुमसी मी माहन गुमसी मी सेमसी हाबि एप्रिशिएट दउनै याम एक सिंग
ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯗꯗꯅ ꯃꯤꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ BPL ꯀꯦꯇꯥꯒꯣꯔꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯀꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯈꯟꯗꯕꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤ ꯇꯥꯍꯜꯂꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯗ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯇꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯗ ꯇꯨꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯟꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯗ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯇꯔꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁ BJP ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯄꯥꯎꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯌꯟ ꯒꯥꯡꯇꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯖꯅꯇꯥ ꯗꯣꯜ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯠꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ BJP